Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün dekabrning 30 bazar ertesi kuni. Ukraynada ve dünyada olup geçen haberlerin sizlerni tanish etmege hazırmız. İşgal etilgen bölgelerde esirlikte tutulgan askerlerinin epsini uygulanuş için vakit gerek. Bu vaqtda Ukrayna Mudofaa naziri Andrey Zagorodnyuk o'z Facebook sayfasında yazdı. Tuni o bütün askerlerden korushdi ve chidam ve kuchu için olarga minnatdorlik bildirdi. Azat etilgen askerlerin uygulanışı için ularning harbiy ekimler ve ruhiyatchilar çalışacak. Bazar kuni dekabrning 29'unda Dengishuv çerçevesinde 12 Ukrayna harbiy esiri azat etildi. Bu Sergey Ivanchuk, Yuriy Yevtushko, Ivan Deyev, Roman Fursov, Bogdan Pantyushenko, Sergey Glondar, Alexander Karenkov, Vasiliy Jmilinskiy, Vladimir Voskoboynik, Boris Pundar, Kim Dolanov, Alexander Geymur çoxusu esirlikte endi bir qaç yıl edi. Şimdi ular tuvanlarının beraber baş harbiy gospitalideler. 64 azat etilgen siyasi mabus şimdi Feofaniya hastahanasında. Bugün onlarını ziyaret etmek için tuğanları kele. Onlardan birisinin muhbirimiz konuştu. Bu Alek Aloyan. O 2018 senesi Mart ayında kimligi belli olmayan kişiler tarafından tutulup esir etilgen ağasını Edward Aloyan'ı ziyaret etmek için geldi. Onu bayvikler 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Ağasının aytkanına göre azat etilgen son Edward'ın alı bir yoruk, ama tıbbi bakınıv da olmadı. Adamımız, her-birimizin hataları var. Adam Allah'a müracaat etip olgan pek yaxşı. Bugün yüreğimden isteyim, Ukrayna ve bütün dünyaya tinchlik olsun. Amerika Birleşken Devletleri, Buyuk Britaniya, Letonya ve Kanada Ukrayna esirlerinin azat etilivini algıçladı. Memleketlerinin elçileri kaydetti. Ukraynalarının beraberlikte kuvanalar ve Rusya ve Kırım'da hala da esirlikte kalganlarının beraberliktemiz. Bunun beraber onlar Rusya Federasyasını dekabrning 9'unda Normandiya sammiti vaxtında kabul etilgen mecburiyetinin epsini riayet etmege davet ettiler. Kanada Ukrayna esirlerinin azat etilmesini algıçlay ve Ukraynalardan beraber kuvana. Bu öge mühim adım. Esirde kalganlarını da unutmayık. Şu cümleden Rusya ve Kırım'da kalganlarını ve tezden azat etilmeslerini bekleyimiz. Tutulgan kişiler Dengishuvni Avrupa Birligi de algıçladı. Brüksel'de buna Normandiya 4 sammitinde hakkında kelişilgen şartlardan birisini pek yaxşı yerine getirilmesi dedi. Bu haqda Avrupa Birligi saytında haber etili. Ama bildiruvde yazıla. Avrupa Birligi 2014 senesi maydanda adamlarının atıp öldürülmesinde iştirak etkenlerinin Dengishuv cedvellerine körsetilmesine dikkatsiz kaldırmayacak. Brüksel bu cinayet davalarını ileride de takik etileceğini bekley. Kabatlılar ise cezasını çekecek. Esirler Dengishuvi çerçevesinde Ukrayna işgalcilerge kaytarılan 44 kişi Mirotvorets saytının toplamına körsetildi. Anda onlardan bayvikler, ücretli askerler, vatan hainleri ve Rusya mahsus hizmetlerinin agentleri dep adlandırdılar. Tollu cedvel saytının toplamında var. Mirotvorets merkezi alimler ve jurnalistler tarafından teşkil etilgen devletke bağlı olmayan müstakil teşkilat. Oz temizlev toplamına ekspertler merkezinin fikrince Ukrayna milli tehlikesizliği için haflı olgan adamlarını körsetti. Kyiv vaxtının saat 21:35 Borispil havalimanına Il-76 uçağı kondu. Uçakta 76 Ukrayn. Olar terroristik Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin esirliginden kayıttı. 12 asker ve 64 harbiy olmaganlar Ukrayna tarafdarı olganları için ve casuslığın habatlanılıp yakalanıldılar. Tuğanları olarını bir haç aydır görmedi. Bazılarını ise aman 5 yıl. Bayraklar, kuretçikler, çiçeklerden karşılaylar. Doğmuşlar da tünevinki esirlerini kucaklap ağlaylar. Феофанию нас везут сейчас. Лечиться. Все, мам, хорошо.
Бірхарч ел içinde ilk sefer anasına telefon etti. Евгений Горбань Украина тарафдары olғаны үшін яқаланылды. Я честно думал, что мне снится. Керчектен айтам, юқымда туш көрем деп беледім, ама yok, азатлықта екенім. Марина 2 yetişken oğlu қаршылап алды. Донецк халық жұмхуриятының аписханесінде 650 күн кечерген анаға гүллер кетірділер. 2 года она находилась. 2 ел девамында Донецк халық жұмхуриятының аписханелерінде зинданларында тұтылды. Нейсе бұтын айлеміз берабер. Иш адамы Елена Сорокина Украина дестегіне білдірмелер япыштырып юргені ве Луганск вилаятындaki туған койу Первомайск Украина олғаны айтқаны үшін яқаланылды. Денишев күнінде обияз түсле үстінде қалемнен япылған туғыранен футболка кейді. Я ее скрывала. Мен оны сақлайдым, бірчоқ тешкеру олды, оны тапмадылар ве кеткенімде сынырнен айырылған елда Авробадайш бірлік ве тәлікесізлік тәшкелетінің векелерінен лаф етмек істедім. Оны кейіп чықмақ, ама бізді анда чықармадылар. Енді ой топырақларымызда оны кейіп чықтым. О біраз харапланды, ама әпсі бір көріне. Бұтын әсірлеріні аздат етмек бұ әкемиетнің әсас мақсады, деп білдірді президент Володимир Зеленский. Я хочу подякувати всім лідерам. Нормандия дорту лидерлеріне менедарлық білдірмеге естейім. Бұл меселеде анлашқанымыз әрші еріне кетірілді. Ама айны заманда Русия Федерациясында пек чоқ бозым ватандашымыз. Шу жүмледен Қырымдан чықарылғанлар қалмақта. Бұл да бір мевзу, шымды ойнен оғрашамыз. Ава лиманында қаршылавдан сон азат етілген аскерлеріні айры автобусқа отыртып, қастаханеге екемлер тарафындан бақынмақ үшін алып кеттілер. Арби олмағанларыны есе Феофания қастаханесіне йолладылар. Яны елны аписханелерде дегелді тұбғанларынен кечережеклер. Только здесь чуть-чуть осознаешь. Тек мында келген сон бір шей анлап башлайсын. Йолда олғанымызда инанмайдым. Пек хуванам, сақ олыңыз. Базар күні ил 76 балабан арби ташы тучағы Бориспиль авалиманына азат етілген 76 Украин эсіріні алып кетірді. Ама Кремль дәресі астындаки сахте жұмхуретлерде да 200-ден зейде Украин аскере виадди адам қалмақты. Бориспиль авалиманындан Анастасия Феченко, Любовь Задорожна, Ярослав Матяш, Александр Прозоров. Нафтогаз Украина милли акцияларны шirketinin Анбалдингі ве Русияның Газпром шirketinden 3 миллиард долларлық тазминат алывы 2019 сененің Украина иқтисадиятының esas ғалебелерінден бірадыр. Бұл ақта Украина тышқы ішлер назиры Вадим Пристайко өз Twitter сайфесінде язды. Оның айтқанына көре Украина ишанчылы газ транзитері. Шымали ақым екі газ қаттасының құрылывы есе Украинаны четлемек үшін саяси интылуыдыр. Америка Бірлескен Девлетлері Девлет кәтебі Майк Помпео Украинаға зияретіні таздықлады. Киевге о жұма күні январның үшінде кележек. Украин президенті Володимир Зеленский веттішқы ішлер назиры Вадим Пристайконен көрішечек. Зиярет черчевесінде да бір қач мемлекетке баражақ Беларусь, Казахстан, Өзбекистан ве Қыбрыс. Эвел бұ ақта Америка құтлеви хабері васталары ве Украин президенті ярдымчысы Андрей Ярмак хабер еткенні еді. Ама Вашингтонның ресми таздықлавы yok еді. Бұдақыға бұл соңки хаберлері дада тавсиятлы мәлуматны сіз UATV сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз, сақлық не қалыңыз, көрішкенже.